Omizano ya Fiasa Games yazanwe erizoba ntare skure yambara erizoba yakwata omwanya gwa kashatu omuzano gwa Scrabble nukwe kusingura omudaro gw'ekikomo kandi wampewo ntake yasingura omudaro gw'ezabu omumpaka za Scrabble ezabishiki omupira gw'ebijero gw'abishiki Bone Council Girls Secondary School yagwa makazi na St Joseph's Kitale eya Kenya okutangaza omugisha gwo kurabaho kuzo mu semifinals kandi abine kusinga omuzano gwabo gwa hamhero na timu ya Alliance eya Tanzania izoba rya Nyenchakare. That is Bukedia Comprehensive at this very venue. They take on Kakamega. Shot from Peace Mudua. Well taken. Omuzano gwa Lacrosse Chigezi High School basinga timu ya Jahudi ya Tanzania na gora 26 hari mukaga okuguma omwanya gwa kabiri no kugira amasiko go kuhangura omudari gw'efeza volleyball Bukedia Comprehensive eyabojo nabishiki hamwe na Mugongo Vocational School zarabaho kuzo mu semifinals kandi omukwiruka Uganda yakora kubi bwa nyuma ya Kenya okutwara emidari yona omizane ya table tennis Kibuli Secondary School Mbogo High School na Mbogo Mixed nazo zarabaho okuzo mu semifinals. Twebaza omutonzo wa George tukoze ava match bade twagala win naye katunda watu watezana basambye bulungi basticking on the program basticking on the plan that the coaches twaba wadde muzitu ziriyono zikoraje nkabureisho kuonkane tureba ngo turiyono tukoraje mu za secondary kandi za primary ntwetenga kutamwa amani menji akwako kura timu nka Kenya ya leta abana ba special needs abana nka Magana senzano yone ya special needs kandi twina abana nka Kinane mzano yone ya special needs Kenya raikire kutwara nereuka kweyongire mu amani tuli muntu zana n'abatanzania omuzano gubaleto gwa Lacrosse akapira ni kukateko mu kiti okiruka nacho lero kazo mugoro ka scoringa kandi aboje bali muni bakoraje mnonga amakuru agasha kwa Aloysius Byamukama omuri Tanzania